You can't even. Oh. Hello? Effort to again, effort to iho. Epeka atu kite tikanga. Kata tui o ki te hiri o mahuta. Tino ki te rawini ki te taumata. E haere tōku mā. Ki runga i te awa. Ka mawhiti whiti taku manu ki Aorangi. Tai atu ki te tuakana kauwhata. Koutou i te ngota, ti he mahi ola. Ahi ka. Seeing as that we're next to the ahi, ka pai, I'm just gonna put the question out there. What do we know about ahi ka? What ahi ka is, what different type of ahi there are, where that term is relevant. Kia kaha, wei. Keeping the marae tēnā tū. Keeping the marae in good condition. Making sure that manuhiri don't come onto your marae and trample on its mana. These are all responsibilities that ahi ka have. Keeping the home fire alive. The fire of love, the fire of support. So it's a metaphor, eh? And keeping the fire burning is a metaphor for keeping the marae alive.